Yada say ya mo akwa ba biem Adom TV Badwam dwumadi no eso danyame asese ne ye kan atiasefo yi medofo nso ka ho bie ya Adom ne keke Adom no kakra enano ana ekono na 23rd January 2025 danyame asene ya wada yegina mu biem ye wie nkranhyensem e di news no abade edu so ne ye de won krata no ora Bismarck akwasinsia boaten egina ha ye de won krata no ne online de no etwaso be me na mencha we o papa me jo so e bia boko na nso ye o nyame adom ye de yame ase yeah ye kama de yame ase and 23rd yes 8 days to go nyame adom next week that's yeah January nga be say yeah you do February na edwane so ya oh yeah February na ekọ ye February na so we February mu 2 February mu 2 na ye na me nice ya me say no see aso in 6 yes yame ya domora how na do so co education Ato Forson finance John Jenapo energy na Eriko food agriculture okay Kwame Agboja roads and highways and Attorney Dr. General Dominic Ayini yeah Attorney General so more Minister of Justice yes so more vetting yes sa approval na beba on so ahye omo adwuma no ase ebo awurade mpaye omo ye ni ya e kan ye nyina anye ye a e hadwene ti ese awurade so omo wu ni die mu kaka na mampani mahama kan asem ya manage Ghana for hwe yanim sa mama yemfa Ghana for 2 minute de amaye no emfanya agodi sa yenka hu se akonya nom de amaye se yensomomo nti 2 minute kita na de minister no emfiri ho eni mfiri no mampani ho efiri manfo no ho sa ti so yo soafo ana yo bi amampani apa se ko ba bia na de sa de we tu trimu a na kama no yesi dwane ahantan no enyiniti sa so nye hu se fun ye kita me afia na de maame a minim se na mama ni eku hu e de afa na meka se e ma wadwenye oda se e receive na mo nya position okuta no sure yes aka president ku for bank ade ko pay position o party for any Ghana ade share and to abade ma o candidate and wa bedru ba bia wodru to man be ye o se be o modern mobi there are 1001 members of NDC who qualify for that position and ne o wanyan yakasa asem wa se dwane ahanta nem se wop to me na ye de serious I know the via obi amre no ho ase abro ho ase sha ye bebre ye nyana kakra na mo nsom munye dwuma no yesre awurade bambo no wo so decision bia mu be take na nya de be bo man animu ni panyina eno an ye hwehwe sa sumdue wo ho adwuma ekoyie sikasem tumpon a nim so obi anwinwi obi ankasa na fi afama ya ne ba be gina officer be this guy so timunye mo bia no mane mabo ba fom aduane bo ba fom enwuma manya adwuma ameya bi nya mo timi de adwuma ma betra ministries se minister ma 50 Ghana na bi ti wotutu na efa yes nye mo bia nya bi na efi ade ba ko aside declaration so o master tia na o master tia afeni ya so mo in eti se na mampani ka no efiri ne ye ko ya oso bia de chief of staff na auditor general so sa etimika munye empenfo mo bia constitutional review commission we o modwuma o mun san hwe ho no bi because if you amra ne kire se o twere enema owo before I appoint you nti bia before I appoint me no me wo car mienu me wo fie mienu me wo bicycle miensa me fie no e wo bia aha na de ahye envelope na de akoma auditor general o miem time obebiem ye bra asem aba eji se ne odi hye mu no se eye nokore se nye nokore obi enim sa asem ma ya ye ni ama okrata sampa efia e de ne ma ba nso ye miem ye nim ne makro it may be ye ku ye nim ye ma auditor general no to me
na omie krata ne so no on kire hu se ampa afia so ofie mienu efie mienu ba ewo hefa o ba ko me krom ba ko won kran ni efie ni nkohwe ni emfa stamp nsi so ni hu sampa obi akwa cheke etu okine bi obi mfa nkohyem se me wo fie ewo Islegon bi a oni fie o Islegon etu oba power okosi fie Islegon a aye normal because I want ayi ni mo dada adwen kese ngo a so tie be se ma sa akonya no na sa ensakran no entimi mra na tata me mfa nkoto keke ye ma auditor general no akonya no omie mu no follow up enne ma no mo so mo wo no no mo nko kire no kire wo kosi fie o trazako na se eni wade mu a yetime nya ho bi sa question we the review committee ayati ye jiri ye se ni nyina beba ho na monye na ni nyina aboa ema democracy ne ye reduce corruption ne ade no eno so ye betumi edu ho nti we dem penifo mo animu a ye kwasi akani mumie ni so ebeboa enti we papa the Bokata Ghanaian Times the Ghanaian Times serve with humility candor. President Mahama tells new ministers, Timampeni Mahama, and Mampeni Abedechti, Professor Nana Jane, Opoku Ajmani, Aswaf Makunsia, ye now a power more, as some call your mojumanti, free nana, what me take charge. Ye, nay, your more call me ministers. Or do to me some fahom brassier, buo, and call your mojuma, and some of my Ghana. Commander Sugar Factory will be operationalized. Trade Minister designated Mama Elizabeth Oxford Ajari. The upper say Minister for Trade, Agribusiness and Industries. Enso na eka say, o se Commander Sugar Factory no e be gina na so abodwuma. E be bodwuma say GJ to pursue justice for Latif Idrisum. Let Ahmed Swale at ICC. Eti Ghana Central for Carbon Company for say. Ye nua Latif Idrisu ye a nipa bi koche ne sibam ne se na dwuma no wo ye sensem training. Ahmed Swale ye amafo ko bo ne tuo ekun no ese na dwuma no wo ye se ensem training no. Afi wo de ho wasam no e free Ghana akwa abrochi mem de Hague. Se abrofo emranim ntena asem so. Niema pepeye. Enye adwuma fama ye nyanom sentrefo yi. The Ghanaian Times the Bokata eno. Daily Graphic. Government to provide incentives for agribusiness to produce raw materials. Trade Minister designate discloses. So sim aban ebeboase na be ya sika ne akade ya wona ekọ agribusiness na be hia no obetimi de adom se na be ya niema na yifidiyuma e o Ghana no ebetimi aye e o haya ne enkoso kadodo na every amrone emma. No tolerance for arrogance, disrespect. President Mahama tells appointees. Timampeni Mahama say adia ne kra ekyi ne tan na bufu eye dwe ahantan homa so. Eti asoafo so apomo a wunim na beda bia di no. Oh. Enyo be ne betufo. Na no bo ti bokra so pe $1 million kra koy. Na wo ye. Wo ye. Ti make sure say on pass so no. Be your shoes ne be guo. Be hunu even 100 cedis kra one pass here. Hey yourself. Affirmative Action Act requires more resources to for full implementation. Eti gender minister so yabo ni oka say affirmative action e kan wasem his kapa na etimi dia boa ama ni dimu no etimi edi emu eyie. Daily Graphic the Bokata enonom. The overseer. We will waste no time in addressing the country's challenges. Dr. Ato Forson. Eti aban so afo hwe o masika sam so eno so ahye boanura wa Badwam pani e ma ne so akofrem esuan no kantam se enya de o matwetwom na ase kra so okoye okohwe aboase na be o masika sam ebetimi agina ne naso eye pa. I will advocate for paternity leave. Gender minister designate. Okay, ene beboa pa ya na matwem na otwem no ne enye hwe dia na obe na otwemi no enye hwe ma dia na wo ba be enti gender minister o mama na rather oh the be fia wo say ensako na nsaba you ani we you the be football hwe ali say ni pedo fia any meetings ahodo you da mo fan from man dia no so. Our champion youth-centered initiative to drive job creation. George Opariado so they can say to only aban so afo a obehwe emabunu puntu ehosem so se wo bai obehwe aboase na be yi a emabunu dadwen beda no so yi pa na mo so bobra ba mo bo no so etimi asie de amomo
the overseer there on so the buyer enonom. The Chronicle, Asensu Boate set the record straight. Akufo-Addo constructed 13,624 kilometers of road and not 673 kilometers as claimed by Kwame Agboja. Eti enkane abanso afo no hwe akwane akwantepo ye nsem so. Eso na dia to just say enne abanso afo hwe akwane akwantepo ye nsem so simo kan ye. Ese president Akufo-Addo finhia nwotwe me di Ghana akonya so. Akwan be say 673 kilometers no twae no. Oso kontompo ni papa. Na so kontompo no hie bida. Na ka na ka ma na tai na so no be ma na ye dia. Oh, Debbie. Ose president Akufo-Addo buy no akwan be say 13,000 ni akire eno yiye ewo oman emum. Na yesi please for so hwe maami bi. Oh, ba fa bi. Baba Sam. Na o ma chem say o tattoo ne nofo ni fande no ho. Te so hia na hu sa. Na nofo no de okohunu we ana da soro. Ena ya asem no. Ena ya asem no. Ba kama bi o mi hu ni picture. Ba kama pa. Antina dia na waye. Eso akofa akwada wakuwi akwada. Wakuwi akra ye se wo peba o radi. Wakuwi akwada. Karen Baba Sam. Oh, Karen. Tattoo edda ne nofo no right one no ho. Sese. Dia se no hu na afa na me na mo na no be fe no nofo. Ba bi adu na ni braba. Na so no sha tare katare ho wo ye de na. Ba bi adu na ni braba. Wo se ni picture no wanti se hu obi ani foni esa. Fine. So on ne kan se ma me pa ye nwura na. Hey, boy, na me mati ase ye ewura ho. Ye nyina ye boa hwehwe. IGP. Ese ye nyina ye mmoa. One fashion please for ne kwansa o. Osi nyina nipa din se di so hye obi a enfoni nda ha ende me hu tu hye obi na ne foni se na no aka se ma me pa cho me nka se wa bat ne ne de ye ndri ha na eja bi e homa me ya te a o mbe he ya semo oh ya so be hwele se wo pe berade mo bia bi o mo bia ba ni bi mra na shonti no Donald Trump na starting adwuma no eni agro nti make us say 1,500 troops no mako go US ne Mexico share no so hwe ma na se mo wura mo bia e so abama no ai omo ehye na no to abama Donald Trump o za enti na mama mfo free say Donald Trump abato no win na nya kwa no because the campaign or kasem wo ba obepam mo still Donald Trump winning. Oh Yehovah enti no nti o de ba ha se arehosem enyiresi on say kumase kwan so esifo tanka bi hu ya ne se ja tomo nti eno adie eno no ya semo tuwe badomonline.com a wo ho kwasi bibi ho biom ene ye kona Erica said body day akudie mu nsem na ba health tips koso na ne yentino ectopic pregnancy no wo follow there bibi hye wadua no afre dog na fe amboatema beba de ahosepe ebeto aso komo ba ko mienu bi bewura man sana asemidi ka ba na fe dwumadie pensem mo no so aba yeda sepa wo mre no wadaje a wo de ma yeti yekwaba